bu bihigi ülüyür qayız qabıt bastanan turan sılgıga vaksinaların oru. Bu vaksinaları bihin demitine kim dağını Rusya'ya batağa, bilgin dağını Rusya'ya bihigi soğutak bu vaksinanın uğraşıyorlar. Bu saqa herger bar hılgı bu tühe dağını köngül başka hırıtlar ığırıtel bək. De bu ığırıları bihigi bu tığınca 995 yıllaqtan aspit üyetten sağalan üyerepepit. Ветеринарный билим доктордара учёныйдар Кергенни Джон Надежда Тарабукина уонна Михаил Нестроев микробиологической тенчилери сылгыга сүйіге тухамыттара бытанната. Кенилер оғын бұт вакциналарын арасыя онча эргиене бихирен туханар. Оны теңе Монголия, Казахстан дойдулара эме ыла олыр оллар. Қағыз да сылын сақа кымын составын өретен арыйларын тенетерге үлелехеллер. Бүгін қаңалы сулуғын өктөмігер Марк Лиханов салайар улахан алаз ден кыһыннары сайыннары кымыһынан жырықтанар бағына қағыстыбаға келлелер. Қағыстыба сылға 5-6 тонна кымыһы оңырыр. Бұл күннерге бейлер улақ боланнар 1-2 ребе ұғанар әбет. Кетші ба. Жара, қайда тефін. Тахама іші көйіп, аптодойка бет. Бұл маннық илейінен ұқтары олық. Туран берелер олық. Просто халғынан туық құдығы барыр болды. Құлынчық құдығы. Қазақстанды мүлі хенжіп, ағы 10 ғылғыны ғылдар бейді. 16 ғылғыны бейді келдерелер. Ил дойка. 2 литрені бейді. Маған литрі құдығы потом. Манны кыта кыһыны быһа жарыктарны. Күнгө ките үйгүн күт бени көтөп. Та, тагыс. Балаң бата бар кайт. Маран та. Казактар курдук бияка юпырмышанда кирен нада. Очуганы кактак болу. Эм бу бандык эм бийманды гидинин үйөр такпатында төл багык. Онда төхөннө деге бар бата. Эка ферма ден улахан тогус ферман терен иннеген дакпатында үт эддак боллагына гус эмел дак болду. Онда кондарахана яңгырок кайын. Шараны продукцияны бар. Пласты. Биманны вегетар калдактан иһәддәбин. Җитен монда бу ютер кин ютер майгыннары дилит. Оны бары олох ие ютер мама ютер. Сахарда кадык. Сахарда. Оны кандай? Бияка бу сака херегер биологически активный вещества деннер барлар. Сайын нахати кыһын нахатымны перепады температуры формируют биологически активные вещества ден. Жол этиктери бар оту бейги хылгыбыт сир. Ол сиевите бу бияка бу кини үтүнөн этинен бияка тиер болган. Нера кымстыр болган. Юпит нахачгейден. Каксыя бар? Тан хасыллыктак ба булат. Беят кымга каксыя маран. Бей жоммут булы буаргаттан кымы иһен жон болбуттара. Михан ахбар уратата хамы миниге ску диге бу дрожжа беректак. Бу дрожжаны именно чисто беютүттен улдуп. Олох дигняк бу бебит келе. Оны бу самая наша гордость еще этеми маны. Бу манны дрожжа кимге кадышы хох кымсы. Атын кымы орошчулар сорогор ите кире бүгүн дро. Пекарская тутталлары, пекарские. Оны оласыга пивные дрожжи. Пивные дрожжи деген тутталлар. Ол арыгы болгон таккар. Ол күйәнен таккар. Ити бу бакайын оны тутталлар. Оланы молочные дрожжи ден. Оны дигняк де бейбит келе. Үт дорогота ден. Олан башкирилер ингенде доктора тыттар дрожжылара. Иде монгольская бейте. Ататын. Ата тостуна болар. Бу маны болланы ти бу бие үтүнен сылас үтүнен манык суян ылагын. Кенне хепте. Ол касада хуяңын оннук кутаган хепте. Онта бу бии сака мыһа жир боллак бутына сака мыһа уратлак булактак болдага ди. Биене закваската боллага ди. Саха закваската, а всем атын казах кенттен, монгол кенттен. Самый күстәк бу первый штамм. Тох бар из ырыта гаджарыдарлары барлын үтү микробтар өлөрөт хепте. Онны ботун бу да амтаны берелер, бу сладковатый хепте. Бу халлары агаллы бу ди. Бу маны боланы марк бап кош каярын бу кин особенно халбоктагы эки үсү хепте. Онта маны кыра хогу кайыккатын сен. Бете кирен
Элбир. Беде производственная закваска ден курдук болар. Хепте. Тонумар Төрүр көркөмсү биле. диye. Takılıydı. Бете. Вот, он баран. Багабы производственный тух бар болохтак бияқаға тәрилтті хепте, который производит бу закваски. Ити бияқа республиканский центр пищевых технологий ден бар. Гудуева Розаида Петровна салаярда. Олар бу тәрие хатылар хепте, тон туктара крадык табылдыбат билда финансовый өттөр хепте. Кинлерге болан самый удобный кинлерге болоте. Потому что кинлерге аккредитированная лаборатория ден бар хепте. Оны бу кинлер боланы кымгы белер оңор батондар бу заквасканы оранатлыктактар хепте. Маны үйнерен, маны бербеккелен, маннык буду упаковкалан ин барта булуктак. Производство заквасок, да, это основа, это гордость нашей республики болоте. Би могли бы канна баратлык потен сөпете. Bu orbut zakavaskat bir hülbekke hıllak orbut. Ota bu yakayı hülbebes hıllak. Он Bir hülbekke hıllak mesela kosta bir ripit. закваска ден бутакка бута. Manlık kumağını. Техническое условие хепте. Уже белем. Onu kinlere pipit. Egi tereğin bağlısta bir barına yaka bir yakbit. Bu stamları dökümün bizim barının bir yakbit den. Onurun bağlısta bunu cammutugar tarqadın den. Tabi üç sıla oldu. Baka hoq. Тонжиге бу документ болбут 3 жыл бол хепте. Бу балары болбут уже 19 жыллаха болбут. Имени Гавришевского ден Московская. эпидемиология и микробиология ден институт бар Москвага. Улахан. Ол институт бана бартын ислейдан көрбите. Оны же бу агалыкка туттуқы хеп, кымыска туттуқы хеп ден сорук бербиде. Вот справкалахтар Отчоғын паспорта. Ага. Атак он туттуақын. Көңүлдү октак. Мені микробы. Тоғыте қаны кейқон олдар аспалдаға. Осты киндер битник таавтардар хепте. Роспотребнадзор института бу баны ылан бейтигер ол беребекетер оны уктаһыдар. Киндерге бар. Мен кини араханы болан қаллағана, китан қаллағана киннетін ұлы қайып. Онда коллекция бар, всероссийская коллекция атар. Кымысқан ха сыйымыз соғаты хеп. Оны болағана Айше Сергеевич Николаев ити мэр бола хаджан фестиваль камыса интервью бедеп. Онны көдөш биттер бу фестиваль камыса кыттың ден. Оны биһи харбагылы бут 5 сесем бота колак бут камыса гыты. Бебит багабытна неме киремит үлләп. Онтан же бу маннык бары проблема бары биттем бит. Онны көрөмөт бу жомбудун көтөрү сүбелеген тоғы бандыгы ден бу киндер эме турасаллар бу закаваска бар булуктак ден ким хайда гоңорро билдибет бары достугун оңор хажалдар. Бу кымыс закаваскатын оңута бу беги үлебит болбатак. Беги бебит үлебит оңорубут бу баксыналар оңорубут. Не ката капсиане. Бу баксыналар оңорубут беги хамыгыларны үлебит. Онны пробиотиктер оңорубут. Хеп онто бу кымыс закаваска ден бу бебит багабытынан бу сака хергер тоого койден. Мана оңорукка ден өй сана киден оңордут. Михаил Петрович Тыхахасбатын научный тинчер институтун директоринен, ветеринарный биотехнология лабораториятын себедистейинен биянчы сыл үлелейді. Кені салайытынан институт ихнен терелебет Коту бакт научный оңорон тахарар кийин саң көрүн вакциналары кымыска суаракка туттулар ахытыны оңоруга үлелехер. Үйнәйи ырыларын, онна үйнәйini элбетер препараттары оңороллар. Бастакы микроорганизмларын өссө 1990 агысыллаакка оңорбуттар. Учунайдар бутухары суаракка кымыска того бейбит жиңнәк ахытыбыт суогуй ден турорсаллар. Бу эһиги микробный препараттары оңоро лаборатория себедиссее Марфа Скрябина сахалы ахытылаах йогурт билимнәбитин көрөгөт. Бу боллагана йогурт якутский кымысный ден. Тохта добавката хуох. Үт онна үслакта бактерий. Билине хеха боргалатан көрөктүн багара бутамтаны. Ына хүйтүгер билем холлы бутак. Кайуы кихи ихеригер, сиригер билем боллагы. Могут эти закваски использовать торатон орка, не только кумысы. Ольгин он кенгетери бит ына хүйтүгер демет тутудун бут. Ахы Немножко. Нахасым нагас эбит. Мона сахар нада хабит. Сахар надо. Бу иштамтан оңолдуттар бу. Бу марфа бейте орбута. Производствоға тахарамбыт. Жоңго оңорбут эбите болдар сүрдәк тухалак бу эте. Бу тон тухалагын бии бу хардыбыт. Бу документнак
bu reestiri kirbite. O ata bollagana bu mikropları tuttan mandık ahalıgı oңrokka hep diyen barıta sorukka biçikka kiran turar. Noğuka ülete bütte. Anı bilgin производство ваны ылан любой молочный сык, молочный завод тағаны ылан bu utağı оңрон нады. Қоту бақ научный оңорон тахарар кейін оһу келен регион үрдүнен ветеринарный эми оңорон тахарар көңүллээх, анал лицензиялаах суос соғытық тәрілді. Арасыя тахымнаах биэхэнтэн тахса патыыннаахтар. Бу боланы биги кандидатпыт, эдер кандидат. Вот кини боланы тоққа вакцинага сылгырдыгар. Ринопневмония мыта деген күміскәвіде. Оттан бу болағына аспиранмыт. Кини боланы аспиранттың уже бүтенер. Кини бо биолог, единственный бигиттен. Кормовой добавканы кини пробиотическая ферментная кормовая добавка для лошадей орбута. Он туатынте көрелорор билим микробиотатын үйретелер. Билет тоқсылгылар испиттерин кенне хайдақ болбутун дей. Оттан бу болағына өссе бир аспиранмыт. Альбина Решетникова ден, бу мен аспираным. Кини бо ми кормовой добавкага үлелир. Билин разработката, оны производственный опыттарын оңора хаджар бағараққа, қатасқа. Вот, оны нирейдерге хайдақ тоқта, эме микробиотаны көрер. Так, мы вчера сделали посев, Лактобактерии үміттер. Батчелбек. Бу болағын эти пробиотическая добавка нирейдерге пробиосубтил денім тоқтор жабы үйреті хайджабыт. Олар болағын основалы бацилустар именно тоқтан, таяқтан, онына касулеттен ылды бұт тоқтар, штамдарға. Олар бұл бейіқа нақсия өбітер көмелі хайджалар. Нирейдер хүддән істерге жер, оны тоқтатар бұл пробиотик. Бұл көрі палачканы көрдік кешесіне палачка, бұл хорошая кешесіне палачка инатырар. Бұл бандық қараңғаты күйінер кене. Бұл штамнар барта депонированныйдар. Депонированныйдар әрі бұровалы бұд. Онда токсичнаған ең бартын өретен барамыд. Бұл бифида? Бифида бактериялары көрі бүд. Бұл хиджалар, бифида бактериялар. Бұл гвоздик күрдіктар. Клинические испытания деген саңа кейленер өбід. Надежда Петровна тыынжы тоғыз сөз ағы онысылардаққа бациллус субтилис ден бактерияны булан сүрақтен турар. Мантан өскен тақсыбыт, сақа баксисубтил ден пробиотик сүйі өлүтін ағаяппыт, ырылары сүйірүйлерім тирге күчістіға да кастанбыт. Бу жекті жайылақ препаратқа өссі төннөк бүт. Препарат баксисубтил денді да. Ол основата боланы бациллус субтилис ТНП-3 и бациллус субтилис ТНП-5. ТНП-5 тоқ болу дегенегіті. Это Тарабукина Надежда Петровна, это Неустроев Михаил Петрович и Парникова Светлана Ивановна. Светлана Ивановна старший научный сотрудник, кандидат ветеринарных наук. Мы авторы. Именно бұл бұтке мен болады мама да, Тарабукина деймін. Онтан бұл кенерге ат пербит, онна ман тоқ Москваға үйті паспорт дауыт, бұл папалары не устроевтен. Отан бұл боланы Парникова Пэден, это вот самая няня, которая за ними ухаживает, кормит, за ними следит. Bu beğe je köbit şeyker den aparat oldu vallagına mikropları ünlere baran idi. İtinde ihke kultuvalar ballar olur haksıyar bandı ünlerer. Onda vallagına öpürdüğünde bana bu temperatürlük olur. O çoğu bana bile vaksina ucundan takar. Bu kalorilikleri bu baratın beyabit ol kaçıbıttan atılırlar. Да, вот мы находимся где самый святой гербетигер производства именно лекарственных средств для ветеринарного применения. Вот это вот называется передаточный бокс. Бобаланы бейбылырын саңа орбуппут. Препараттар уже кутулданнар, кабылданнар, манан такаллар. Оны манан ылабыт. Вот это самое наше чистое помещение класса А и Б и С деннеритилер. Разрешенные регионнар бут, үлелер жоннары кирелер, оны специальный таңастақтар. После дезинфекции обработка бөгөтө. Билген производство. Билген производство оңодларик. Саңа же билген олейне кийдигит. Производство оңода турар болдар. Манда ким мен да кийдапын. Бу болна самый еще тынсир бит бу. Самый стерильный костюм. Бу манда. Бу хастанна. Хастанна, манда трёхдверный воздушный шлюз тем бар. Бу маны бардын бир бекелем барам. Росокоснадзор 2015 жылдагы лицензия бербиде. Ондук лицензированный производство алах ветеринарный препараты оңорор Дальний Востокка бес одокпут. Неустроевтар айпыт препараттарын күнне олықтыругар әме туғаналар.
Үкке букуян тухалаах, амтаннын минниге суара тоңостоллор, салаакка, боршкада куталлар. Күн айы сибит сорат. Бейбит бұл именно штамнар бытыттан препарат сахабакчы субтил дентен оңоробут. Шүрдә ушугай беренек буан такар. Бу биһиги микропонның олу беренек себедек. Бороскы Простой берген. боро 500 грамм эбиллер. Тон үше қағастыға хетте хүй сақыз. Ити үшеге қайыс баға 500 грамм эбиллер хепті. Онтан маны хебит бороскы 1 киле. Оғыт 2 түгіл. Ити болдағытын мен қаласқа десяткінің ені бары білергі пулы. Таиси Василий. Таиси Васильевна келі үлелер тәртетігер онның оғылы бұда. Опыт основном. Бағар итеқіт бұл кейеқа бұл батақ шүйеге оғылы бұд әмден. Бұл сақабақты сөптілден әме бейге Пушкинский центр Российской академии наук ден Москваға бар институтқа исследование отырып бұд. Онны бар бұттара бұл микроб кейеқа шүйеге бортыта хоқтен, туалақтен. Бұл болағына би аттыбыт чудо йогурт, который нравится всем ден хепті. Қою бағайы? Бұл манды выставкаға ген туаққа иджарыт тақпытына атандай доларға хепті. Бастан всегда құттан алылар хепті жонлар. Уақ дәрлер. Би еспет лечерген. Бұробалан көрін дейбет. Оны болағына ебі. Сымнағас бағайы. Қайдары наоборот испеден сымнатар дені. Хөбілілер барыман бұзықы васканы көрдүй атылар. Оны ба би крем бербәп біткенлерге хепті. Потому что көңілдәмет этимологичный промышленность не разрешает. Оны бир соруя хадиып бітепті. Бұл маны әмкінен тұттапқаду, тоқаду хептен. Оны болағаны тоқтабыттары, әппеттәбіттері бейеқа хепті. Тоқтен. Бұл препараты болағаны әмкәрі тұттуққа или было диетическое питание. Хепті. Оны бітер тоқтарға против болезней. Бұл оқ сахара хоқ. Сахар білген нахар бәқи сахарда дебетінің өйдер. Олин сахары бейі олақаға яғы шеқпітін нады. Жол бихи билеген бу мандык ити сахара хуак оңғылдар суараты оңғырамы сил орабыт. Олу нейге саңа госка келерді бит, бу суараты қайда оңғыратуынан, оланы же бу туағылық бит патен, саңан оңғыруға патен ден берілер хепті. Бұл патенты болғаны беги совместно с нашими коллегами, вот медиками, которые единственные пошли с нами на сотрудничество, он фтизиатрия денер. Бұл йогу потом, сора потом орам барамыт, и они взяли его на как клинические испытания. При вот совместном, когда лечат туберкулезных больных. Для лечения больных открытым туберкулезом. Открытым туберкулезом туттуттара. Хепте күнгө бийди ошум стаканы. Хеп оны еще творог кинергеме буравалап. Оны боллагандан тон же результаттары таккан бу кинер патент суруйдулар. Бийим вместе с авторами хепте. Онун боланы бу патент для нас важный. Монголияга, особенно Японияга, Корея, Кытайга везде тутталар. Особенно эти тохолбру Япония барди. Кинер тохтахта продукт натта деннехтерди. Хепте. Это была ферментированный соевые бобы. Вот именно бацилис субтилистан. Эми айылгаттан бұл буттар бейі күрдік хепте, да? Оны боланы школа олары обязательно хетелер. Оны тәлер умственный показателері, ол бұл тоқтары оңықтарын әттерін сайдыйтан тупсар денер хепте. Онын самый бұл тоқ кен туттар продукталары традиционный хепте. Ол көмкендер бацилистары невкусные. Бұл бейені күрдік бол батақ тоғаре. Микроб шер микробтара қолыр аттары бейкенен баран, кені тұстуғынан суойсолақ болалар. Бейге айылға бұд бәйден, тайыз айылға айылақ болан бұд, ол же микробтар бұд әмее адаптация барандар бәйлерін биологическі суойсоларын олардан көбелдір. Ол ең, атын дойдығы оңғылы бұд микробы манна ағалан продукты оңыран ер көжүйе кыра ден. Бейгі бары хаты бұд. Бейбіт мантан бұлы бұд. Манна бұл пошы отыр бар микробтаттан оңғылы бұд ағылықтары оның тұтуа қайын ден пропагандалы бұд. Ағатылақ ағылықтары оңырар микробтары ағуан бірген. Атлаханла бұд закаваскалар. Атлаханла бұд. Бейбіт кені шүлбәшчері бірген бар. О Россия гені. Россияға. Саха гені олық соқ. Оны бейк әтәбіт. Бағар бермет медицинское учреждение, бағар бермет өліқтақ медикке бейімді күтірі үліген. Бұл бейгі оңыр бұд микробтар бұдыттан
киһиэхэ туттуллар аһалагы киһиэхэ туттуллар эме оруоҕа диэн эрнэһа дебит. Надеждалаах Михаилы бирге орбуттара түрдөнчө сыл болла. Кинилер төлкөлөрүн түрага жиктитик түспүт. Иккиендерин агалара бөтүрдер, иккиен уусалданнар. Ағам боллағына бұл Неустроев Петр Алексеевичтен болырыр. Төрді усалдан түйіліқтен нехелеге өбіліші инніне көйін кирпиттері партизан бөхелегер намға. Ағам тебеске бұлас оқтының сағана бастықы қомсом олас. Бастықы бері қомыстақ шелсебетін бірісі әтілі. Онына бұл 5 қомсом олас иер кешен кебәйі ұлығын терейетігер 37 ғыллаққа онына бар бұттары. Райсовет президентин хобияшын үлләбите кебәйге. Онна буланна Левина Евдокия Шименовден мама гытары колбагандар мен төрәбүсерим онан кебәйе. Кебәйге төрәбүтүм мен. Химияга, математикага жоғырдағы ол, осколы кенне ол қайысқаға туттарсар саналаға. Ол гынан сыл керіңе улханды кылжан балыға сытар. Олыққа өріттүү күйе тардан, сыя уларыян, біраз әбетер ветеринар боларға сананар. Инне гынан келер өттігер, Надеждатын көрсөр бұтығар, Сақа университетігар ветеринарны факультетка кирбет. Ол кемге Надежда омук тылығар туттарсарға санамытын, әме ыяға үйәттен, жылғатын уларытан, иетін солунан анабыт. Саан тухары ол тухбу билин бихүлалыр институт бутырылла бите. Кени как раз ветеринарная отделка. Кени экономикрат дахпеттен ол вот именно хыджалети мама бар. Онон учи ученыйдары да билебин өйдүбүн Михаил Григорьевич Сафронов бин институт атын кени жайжар. Ол кени мечөйдик билебин барларын. Онон крат дахпеттен нукулаттагым. Он эконом булананар постоянно кадары урукаттан билер курдукпун. Ол микроскопнан көрөрү, алафтакалафтылар, онундук середагинден, кайдары чугас байтык, простой байтык санабытын быйлак микробтары. Онон болан, кайдары, ондук канисканна бар бытым. Быйыл бакыйы ағын сыла болар, оны мен папалар бын, ағалар бын этихпин бағарабын. Бу мен мамам, олар мамам икките келген таққай жібіта. Мен дигнях бу биологической ағам дейқайыпта, бу Данилов Николай Алексеевичтен. Кені усалдан төріттәк, Икки сөспөккө төрөбүт. Ол кынан бир олох биллибет. Осалданнар кини галерея да соок, жеңе боланы кини берлиңе тийбит. Нахалбек наградалах бит. Агыс правительственный наградалах панденде. Олаты 4 ордена. Орден Отечественной войны, 1 и 2 степени. Он было 2 ордена Красной Звезды. Он медаль за отвагу, медаль за взятие Берлина, победы над Германией и Бартолом. Он к нам баркине тугу на ким де билбет. То билбет и день кине она такав. Кине бо Казахстанга көспүт. Где-то бehen сетте гинагысыллака. Она Казахстанта неме итайжы бутым хептен. Оны дигено өстө ханнары иттебиттере, оны кыйнеп беттебе тактырече болсын. Онун боланы билинже кыжаммын, аны төрүттербин, бейем аймактарбын билиякпин багарабын. Онун ичеже бүйлем арыя орактаны көрдүренибин диханыбын хепте. Онтан бу дигняга папам бу мени иппит ки. Мен кине распанитин жахиджабын Тарабокина ден. Бу Тарабокин Петр Степановичтен кине устаттан түрүктәк, кине бу сериге кине боланы ити арга фронга мехиджибита восточная гаме. Онун бу лагана кыйыны боланы именно Кытайга көсүбүтэ. Бу как раз кыйбыттарын кенттен бу чунчан ден коракка болор олдор. Бу кеннер как раз кыяннар бутаннар кергененнер бу картыскага диспүттер биттем. Оны бу баллар бу кеннер боланы харбин боллага диде. Станция Сунгари деңе бу солдаттар билек өсө халам бараныр где-то октябрька ноябрька түспүт карскы барта суруктак. Оны бу тайым бар. Мамам бирге төрөбү тубая. Бу боланы ме оттак сириге кыттан кени боланы ГНКВДга чекисепти. Вот именно же Украинага билин аджакай бола сириге службалабыт, онна боланы кени бу керген ылбыт туох бандеровис кергенин. Били бандер туохтан били расследование оңор жибыттары боло, оны ол бандеровис кайга кирбит, оны ол кинни керген ылбыт септи. Ол тетя Маруся денети, үс оголак жактары. Онна бо серисагана же бүтөрдүн үс олака духайда какими-то путями якусайга ылбыт. Олар келеннер мана сакайрыгер олар буттар. Онтон боллагана ол бандеровис болан тип бен касалы халака били освобождение болар диде. Кайтан таккыбыт и ол
ол үсоғытын кыттагин вернулись. Ол дядя Гоша именно был Одессаға тандан тұрар еңін көрдіққа. Оны білейін, кені болан Украинаға үлбіте олар бұта. Кенеке кергені боланы полячка те, кені ошым олонды похоронен Рениден коракка Одессаға. Жылғы хан ден бар. Жылғы хан ден қолыр бейге үйеріне кирбет. Де қайсыбатын бір аналлақ ветеринарный факультетке үйеремеппет. Онна боллағанда Антон иккен аспирантураға үйеремеппет. Достуғын аспирантура үйеремеппет. Ол күннен баран бір институтқа кәлемет. Де қайсын оғышын чинчер институтығар онны үләйіппет. Онны үледейден қолбасы ұппыт. Онны қолбағын баран аны білеген үләбет, наука болан, өйбет санабыт. Bir, onda öyle değil kayıska bud eme bir, onun eme itikki qobut eme, onu kayıska kirenler beyebitin eme öyle bitin halgan öyle değil hicretten sürdüğün öyle bit. Сахабыт учунайдара ат сол туһугар болбакка, жон норот туһугар сыралахар, беле стихилерин, арыйларын, арасыйары болбакка, атын дөдүлөр бекке ден билен кеңник тухана олороллор. Onun ürdütten oluran kallanı tahibakka sirdeğanın sirdetini yağın, barbıtın kaltayga baramığın.